Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kum kajing ai buram bat ban pensa kan mau ya uba Rowell Lengdo uba lalong teng UMLA jong ka mau Gerwat constituency. Bat usembut menteri rang ba barim jong jela uba la klat no na kani slapertei. Uba la don bentabon wan ra ya ka civil subdivision bat ya ka Southwest Khasi Hills district ka Maulangwir Sports Club lembat ka Shnong Maulangwir ha ka arpsan tarik Risau arjar arfulai kala ainam ha ka kerteng jong uba Rowell Lengdo ya ka madan yelak kai football ka bajutip menshwa kum ka madan site snat. Hagani ka sngi ban pensa jengkan mau yau ni rangba la pliru yau mau nong rem daki khon kihti bat daki persa jong uba Rowell Lengdo harengkat ka jing sakhilang jong unong yalam ka Maulangwir Sports Club bat kinong penyak shnong nado uba SK Butna u Presiden jong ka Maulangwir Sports Club uba NS Wanyang u Menteri shnong ba Diverland Lengdo u Meban Don Nam Saiborn kikon kihti jong ba Rowell Lengdo bat kiwei. Mga sultanat, mga niyo, banyakan betalang niyo kayir, banyakan betalang hakum kani ka sni, bangin niyo bansaki, niyo ban pedang lalong kum ka buram, ya ka jengle jong ipaye jengi imarwal imateng dual sama sekhat ye akene kesinang, ya ki contribution bad ya ki kam ki bilale bad nya ni pa pan ai ni snow tenat ba kum ka sinong bat ka sports club kala ploy bat kala kenal bat kunjuru kala pensak nam ya kan ya ka stadium kum kata ka Rowell Lengdo stadium ha ka sel ka ban kong ngawap ha do jing tho jemi hainut isulot ai me nut bok berat ba dak ikhmi opren na do kot ka bai ila kami bandel adab job ya ke election kaba ar hamyo phra kile sedang ya kami kile football association kamdan record kata apa kami kile football association ro ngabat vice president dia kami kile football association abon bon snam ngamlok hunu kata record bakadan hanta then re ba Peter Marbanyang ba Rowell ba Marbok masalah infra kini kiba ya perhat kumulu buat tahun no kami kerja football association ngap mungkin betul ngarung orang tip haden ba ngarang i haden bila khar nambar ba ni yang lu ikut Islam ya lu ikut Islam de kami de lebat ni sini ya kini saya Islam ya saya Islam pada ketika dili kibun bahagi di terhad. Nagalian jongi kum ka sports club. Ni ay kublay kerpang nakabanta ibahayi nga sem jong ibalasya. Bat ay bor yangi kum ka sports club. Bangin yo ya kapan bu kerteng. Kerpang ya kani stadium. Ha ka kerteng ka jong Bat abang haidin ya AA Baro Ibakum ke sports club nilai yo mat bat nilai yo pediang nau ni urang ba ilong sisa ki jingkerku ki bakrau ya ke sports club bari ka slong hi Baro kowe naten mau nadu ba wasim ya tekam banikit ni sports club i Madeng Rowell Lengdo, Madeng Rowell Lengdo, Bang Jepodi, ilalong siya kakti kapon ketika dia ngingi, kumpus club. Hati liang baro, iba ngisi rekam. Kat, tadi ngisi tengah, dur yang tadi kemadan, kebang tip, kesini ki nongilek kai football, ki riu temen jaga senong. Agapor mensua PI bakal kemadan ke mensua kalau kumtu bat mentah kalau keladur sibur bat ai ke bakal mau ke mangong iti ba agapor bakal long ujiran sekretari jangan ke Maulangwir Sports Club ke bang iyo pan keladur ni kong kemadan kalong ada kejiara yang
ma Ruel lingdo madeng Ruel lingdo dia padeng lingdo kum agapor bi ilong MDC ya kenma bat nilayo yang kaban sedang ban penbahaya kini kemadan da kabangi pendak pendau kata kini kasin kebaningkong nadu bangasim ngalayo akan mau ba ila aji ngerap ini ya ka sports club aku tu por sopo kaja akan mau ban feeling ya kini kemadan ban pendak ya kini kemadan kemarin temar pakalong tem tinggi layo ban pendak pendau aku tu por tip kerteng nadu mentakasngi da ke Rowell Lengdo Stadium Maulongwir Om Shu da Toy Hakti Om Shu da ka Madan Saisnat tengah kerpat ikipat ba iparasnong iparthau nang ni sekhamat yaken mau ba ya kene ke Madan Saisnat lapan kala kerteng no da ke Rowell Lengdo Stadium